kano babwira kandi bahanura nuko rero kwandika indirimbo gakomeza hagira indirimbo nyinshi cyane gose ariko zifatiye cyane cyane ku mico y'iwacu ya kera. Urabona abantu bararimba ugasanga bafite amateme ajyanye n'ibintu ugasanga cyane kibabaza cyane icyo kimbabaza. Nayo ahandi kuririmba ni byiza, amateme ni meza kandi baririmba ngo barimba neza kandi bafite n'amajwi meza n'amakomposition yabo ndacabaye. Igihambaye rero no kwandika bakandika bakurikije ndetse imico y'iwacu barakwiye kugenda kwiga rero ngene bo kwandika umuziki ngene bogira bohinyanye bakaburyo bakagenda neza no kazi bakwakira neza umva ati tudukarana n'umusani ku kazi gute sinzi ko je mfise ibiro yiwanje je se biro kwiga konetse yiwanje nico gipamena nabigize kandi ho maragiye gusaba akazi nk'abandi ngwino hano mwabantu mbibarize sinu abizi byahitamo mbonera bayo inima y'umuko nacikute namba ikimishe jiniro dukundana mugenzi wanje nkunda genza mubona gute ngwino hano mwabantu mbibarize sinu. La famille Bujahi TV, Entertainment 57, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Comme ça, comme vous dites, non, c'est fait umutumire w'iteka niyo nashoboye kumana uno munsi hama kuri Mike muri kumwe na Davina Monica Bendo Cameronist qui est professionnel. Donc nous on était pas comme toi tu vas venir na si débat ni interview isanzwe reka tumwakire mugambi wa Bujahi. Kwanza imbere ya byose nshimira Imana God of everything imwende karandanya. Kuri Mike muri kumwe na Davina Monica Bendo Cameronist qui est professionnel. Turabaramukije. Mwaramutse neza. Murakomeye. Yego namahoro. Turabakiye mugambi wa Bujahi. Yego murakoze cyane. Ku batabazi mushaka kutubwira muri bande? Je ntwari kubwa jira. Hanyuma mugabo ndasuze n'abita cyane cyane mu bintu cyo kurimba mutamajera. Okay. Amahoro cyane. Yego turashima. Namwe ndabona ko meze neza ni byiza. Yego cyane. Twashaka tuganire kubyerekeye umuziki wawe ko twarabonye hariyo indirimbo zagiye zisohoka ngiye mukora ku bantu batamumenyereye mutaba wakoze ibintu bikomeye muri industry y'u Burundi byerekeye umuziki ndundi. Hari indirimbo tumazigiye tubona kuri YouTube ushaka kumaze mu mwaka umwe ndabona ushaka kundarira gato itwa Mubarira. Ni mubarira. Twamubarira yego. Ni indirimbo ifise amashusho meza moto. Amashusho meza neza. Murakoze cyane. Iyi ndirimbo yakorewe gamutana. Iyi ndirimbo bayikorenga urabona indirimbo bwacu indi sohoka tumaze kubibwa audio nayikoreye ariko reka ndabwira intango nyine nayitanguye cyo bwa mbere nayigize mu 1989 nadusubari zari zikishasha zari kumwe n'izindi zabisira bitamo zarema n'izindi zitari nke ariko rero mu 2015 nasubiye ndayigira remix aho nari mu Rwanda ari Kampala ije rero umuntu kuri YouTube ni nama image nama video nakoze iyo nje munene nasubiye kumva nagize remix n'ndagenza ama image mashasha rero yego namigole ama image rumba nakoreye ino mugabo audio na manzo mabisoma nakoreye mu Rwanda mutamajera rusanzwe ufite indirimbo zingahe? Indirimbo mfite nyinshi cyane rwose uko natangiye kwandika indirimbo kera cyane ubu natanguye mu 1978 nandika indirimbo 19 nanditse indirimbo 1989 nanditse indirimbo indirimbo mugabo zimaze kumenyekana zimaze kujya ku social media si nyinshi ubu ariko nka zibiri hari zo nanditse bwa mbere mugabo nasanze harimo ibintu bitameze neza ndagikora Bueno, ushaka gushaka nyinshi kandi ariko byinshi yego ngabo wezo mushobora kuronka kuri YouTube nizo ziri mu mubare n'indi yitwa Bikivuga yego niza muta izi ndirimbo ko tumibona ngo kuragenda wegeza gusaza urashaka kwandika indirimbo
ihengwa nandika cyane rwose ndabasha n'ubu hari n'indirimbo mperuka kugira mu ndwi ya publicity nayigiriye abantu kandi barayishimye hajya rero ntuzere umusaza sinzi burya niba twasaza mu mutwe ntihasaza mu biri kubona ko mu rugendo hinduka mugabo cyumvira guma biza ubwenge guma batembera bisanzwe kuri numva meze neza mu byerekeye twandika indirimbo ukunda kwandika izihe suje nandika amasuje menshi nandika kimwe cyane cyane nkibanda ku migenderanire y'abantu ibintu tubona ibintu byerekeye by'urukundo mu bantu ubumwe kugenza neza bifatiye cyane cyane ku mico ya kera kuko imico ya kera agenda yubaha kandi akayubahiriza muta tugiye kuraba indirimbo ariyo abasitari dufise ubunye muri industry y'Uburundi bakora indirimbo zabo bashanze mu video amaudio ni ikihe tandukaniro riri hagati y'umuziki wa mwe mwakoze imbere nk'abantu bahumuye banakuze gato ni ikihe tandukaniro riri hagati y'abantu bakora ubunye abasitari bakora zamuko n'amwebwe ubwa mbere umuziki wo n'umwe ari umuziki twagira kera ari n'abo batwara ko ubuye muziki tugira n'umwe kuko tubandika kimwe amanota ni yandi amakurimba ni kwa kundi kiretse gitandukanye umugani wawe nuko bitandukanye cyane kuntu muri style ya music umuntu ariko ararimbamo hagatandukana kandi n'ibihe umuntu bagezemo urabona twebwe ko twawuririmba twawukora nko muri studio ibikoresho biri mu tendo twaronka twebwe hanyuma amakaraba n'amateme washaka hariho amateme barimba usanga agezweho ariko itandukaniro rikomeye cyane rwose ntabyo mbona ibintu nyine ryo ko ubundi bwateye imbere hanyuma kandi haratera n'imbere ukuntu kumenyekanisha indirimbo burabye bya YouTube bya Facebook Spotify n'ibindi ibyo mbona bivuye mugabo ntawe udasamba na burebure buriho ni ryari watangiye kwinjira muri studio bwa mbere icyo gihe mwakoze gute ntigeze bikugora izihe ntambamyi wagiye urahura nazo umunsi wa mbere uvuga ati winjiye muri studio muri studio bwa mbere ninjiye mu 1979 icyo gihe yagize ya radio y'Uburundi niyo yari ifite studio ye ntandi twashobora gukora indirimbo hari hajya honyine hari yari indirimbo naronse nafite kiraka kugira kuririmba igiti nyasohoka hanyuma muri studio nasubiye kujyayo icyo gihe imyaka 10 ikurikira kuko urumva ntitwagenda nta album twakora ngo tubwire kuko je urumva wisanzwe jewe nakoze ndimba jenyine sinzi ko mubona bamwe bita ngo aba soliste nta groupe nakorera mu niyo ushaka ku indirimbo naronda abo dukora dojeje hanyuma tukasura kwanda kandi nshaka gukora izindi ndirimbo nuko nakuze nkora mugabo rero urumva 89 niho tengena muri silence wa ndimbo za kera simwe ndetse muracari bateye mugabo hari abantu benshi bazizi nzi ko cyane cyane ba enzo public nzi ko cyane zamenye public amenye yego Mutamaje asanzwe yubatse afite abana yego ndubatse naje nagutse ubugeni mu 1980 ubwo akora kera afite muhira abana batanu hanyuma umwana mukuru akuze yari umwana muto nawe nyine akuze nawe nyine arubatse n'ubuvuzi abuze ko yego muta tugarutse ku muziki wawe niki kintu ubona ubwira kwaruka abajene bariko baraza muri industry y'Uburundi baririmbye n'ikintu babwira nk'umuntu wabandikije imbere icyo kibazo ni cyiza cyane cyo nababwira sinabure impano ndabatekerera kuko hari ibintu byinshi nabonye cyangwa byinshi naciyemo ariko icyo nababwira kandi bahanura nuko rero kwandika indirimbo bagakomeza kugenda indirimbo nyinshi cyane gusa ariko zifatiye cyane cyane ku mico yacu ya kera urabona abantu bararirimba ugasanga bafite amateme ajyanye n'ibintu ugasanga ibintu bidahagaze cyane bidafise intumbero ikomeye cyane kibabaza cyane icyo kimbabaza nayo handi kuririmba ni byiza amatime ni meza kandi baririmbwa barimba neza kandi bafite n'amajwi meza n'amakomposition yabo ndacabaye igihambaye rero no kwandika bakandika bakurikije imico y'iwacu bakaza culture y'iwacu bakarondera amamelodi ajyanye na culture y'iwacu gukora hari akarondera n'amaritme ajyanye n'imico y'iwacu arahari murazi ku gihugu cy'iwacu kirimo intama nyinshi z'ikirundi ni nuzo bagenda bakaraba abakera babyina ibitso bya kera kariho barondera basoroma bakuramo amamelodi yabo baririmba niyo byofasha gusumba cyane cyane nk'ubu yamaze gushika kure yari amaze kubona amaze indimi zose zimaze kumenyekana rwose cyane basanga zimaze kwira isi yose n'ibyiza ndibaryoshe mugabo niho bafite rero bakarondera bakarondera mu mizi indirimbo baririmba zivuye ku mico y'iwacu ya kera niyo mpanuro cyane cyane babwira
hanyuma ikindi nacyo cya kabiri ni kugerageza bakiga kuko muzika ajyanye naho kenshi bavuga ko ari impano habira ni siyansi bamwe bita ni siyansi nayo nyine ko birakenera nuko umenya kuko umuziki burya ni nkuko uraganira ukurandika ikete cyangwa wandikira ibintu byebo ibintu mbega no gusukura nk'ukuntu wandika cyangwa ibintu message n'ubitse ubutumwa rero uragira intangamarara ukayitanga umutwe wayo ukongera ugasozera ivyo rero nkuko mu ishuri biga literature na musique bari nyene bayandikira se amategeko yayo haba mu kwandika haba mu kuryo cyo harmonique kutonesha amajwi ibyo byose baravyiga nuko rero abaririmbyi barakwiye kugenda kwiga rero ngene bo kwandika umuziki ngene bogira bohinyanye bakavuga bakagenda neza ivyo bibiri nivyo nashaka kubahanura indirimbo zawe ziri kuri YouTube channel yawe hariho ziri kuri YouTube hari n'izindi n'izindi indirimbo urafise YouTube channel ndafise YouTube channel yego ndagenda ndimo zibangiza ku mantu zemeshi ma platform menshi cyane hari cyitwa CD Baby izo ndakubye kuri YouTube ziri kuri CD Baby hari n'izindi ziri kuri Spotify ndafise n'izindi kuri Amazon ajya abantu zose ma platform yose ndadara zindirimbo uko iyo platform ndenda kubye twa CD Baby wihaye indirimbo atazi gushira ku maze ku majya mantu ma platform yose ndadara zindirimbo cyangwa ziriko bane sinde byari kuba Gerard turashobora kwitora hose ariko bya Apple Deezer y'amantu yose basanga biri iTunes n'ibindi byose byabyo donc umuziki uraguhemba hariho icyo kibazo gifite nuko ni promotion yo nkeneye nka ironse ndazikoresha kumpemba bo barakwereka yuko baravye birashobora guhemba mugabo sindatera imbere cyane mugabo birashoboka kuko namaze kubishira ko nta kibazo nakimwe nasigaye gusa kurumva abantu bakatubwira promotion nicyo ngira bari guhaba mugishika ko mutindo n'ibigeze hehe niyo etape nshikaje gukora ufite twagutubwira impamvu twabajije iyo tucana ukoresha kugira abakunzi ba Bujayi TV canke abaza kuraba ikino kiganiro twagiranye barabijya YouTube channel yawe bakore subscribe bakurikirane indirimbo zawe ushize ku nico tuma twasitwajije ikoresha yego ndabizi kandi murakoze cyane nibagene kubashimira kuko urumva n'ibiganiro byo dufasha yuko abantu bose badukurikira nayo mafaranga niko buryo y'umukunda ko guhemba umuntu agashaka kuronka ikintu mu ndirimbo ntaba yagitse yego ibishiketse kugora igihe donc umaze kuba marié ndende ukacubandanya carrière musique abana byede ndazi kuririmba ngaha mu Burundi baje kibazo cyiza cyane kubera ko kera baririmbyi sindi nk'ubu ngene bimeze mugabo kera yuko kuririmba ndabafata no kuri umuntu asanzwe ari seriyo urumva rero iyo abantu bo hanze bakubata ari seriyo no muhira hamwe rimwe bitaha byagora gatoya mugabo urumva biva ku muntu ngene abana n'umuryango nka jewe bana n'umuryango neza kandi kurimba bya bintu byo nyine se n'ibindi bintu ngeze mu contract hanyuma rero niyo ndaririmba aho n'abana mbere ngiye ndafite nimba kugira ku site n'abaririmba nkabahemba urumva mu nyuma rero ndabantu gutyo ubonye naho nkabona bika ntangora nigeze ngira muhira kuko amabanga y'imihanda akora bisanzwe y'intimbo nakubaye ko hari uzimwe n'abafisa kandi amakosa y'abantu bakamba amafaranga bakabona ko babona amafaranga cyo cyane cyatumba bagira bagatanga kuri inuba nayo ntangora nigeze ngira mu cyo gihe kimere nk'abarangiza ndenda kubaze muta ubu naho kubaho tugeze ugejeje umuziki wawe nta muntu araguca intege avuga ati mutama urakuze ibyo bihebe n'ibyabaje n'iby'abana nta bantu ubura nabo bakubwira ibyo ndakubwiye ko bitanguye hakiri kare kuva ngiye kwitangura kuririmba imyaka imaze kubamariye abantu canke n'abantu no mu muryango baba bakubwira ati mbere ibyo ni kuko bamubonye bahavuye ubona ko batashobora kumbirira kuko rero musanzwe n'umuntu ufashe porogaramu niyo nyene ntashobora kumbirira ko ari ikintu ngirakamaro kumugabo barabigira ariko ntibashobora kuntaza sinshobora kubirinda kubisha kandi kubimbwira nta na kimwe ntibimbabaza ntibingira gutembandanya porogaramu y'ibandi mba nishinzwe uko nyine bimeze no kazi bakwakira neza umva ati dukorana n'umusani ku kazi gute sinzi ko je mfise ibiro yiwanje je ibiro priva connect yiwanje nico gipambe nanabigize andi ho maragiye gusaba akazi nk'abandi nashaka kugira kugura kumwe mu ntuze mu ndirimbo kuri kugura umuntu uze muri kondari kimeze ibikorwa bya misi yose yego muta dusoze niki kintu musaba abagize industry y'Uburundi ku iterambere ry'umuziki wawe urumva icyo nababwira nama nabivuze mu bwongera mu bintu twavugane
urumva umuziki ngaha mu Burundi ni umuziki mwiza abaririmbyi ngaha barimba neza umuziki wacu ni umuziki ufise ubutunzi butagira uko busa amaritme amamelodi n'ibindi bizima kandi bishobora guteza imbere abaririmbyi bigateza imbere n'igihugu kubera igihe twobidandaza hanze bishobora kuzana amadovize agafasha muri kino murazi ko tunaco bakeneye ngaha mu gihugu urumva rero nkuko nako mvuga nivugira yuko nkeneye abantu bogira promotion bakazindimba bakazamamaza bakazishikana hanze hashoboka hose abantu zenya abantu baba operateur culturel ko nobita cyangwa abantu bakwizatunga ubufasha abantu baririmba cyane cyane indirimbo za kavukire bakaziteza imbere bakazikwiza hose kandi bakazishima amafaranga menshi kugira ngo bashobore kuziteza gutera imbere nico noshobora kuvuga sinzi ko nakwishwe neza mbabare cyangwa hari banakosheje barakoze cyane bon tumere nk'abarangiza tumusaba tugire akapela akakaririmbo gatoya turirimbire gatoya ego ngwino hano mwabantu mbibarize sinu abizi byahitamo mumbonera bayo intimba y'umuko ntakikuze namba ikisheje dukundana mugenzi wanjye nkunda tenza mubona gute wino hano nk'abantu bibarize sinu mutabona nturirimba mu mariage oya iyo bantumiye nuko ndakunda kubijamo cyane nubwo bantumiye sinika kurimba kuko urumva ni ikintu kiryohera umenga iyo ndirimbo isa n'imere n'indirimbo umenga uririmba mu matazo wumva jewe nizo ndirimbo zanjye niko zimeze ndazirimba fatiye ku ntuze kuko nariko ndakubwira ibyo kwansinohanura abandi ibyo nakora nanje urumva nanjye indirimbo zanjye zose zifatiye ku ntuze ku karanga k'ikirundi mugabo nkagerageza kuziha secteur moderne kugira ngo naho umuntu yagenda habasha kwitahura yego nivyo bon tumere nk'abasozere tumbwira ati mwakoze mwakanya mwaduhaye mwako muze mumenyere ni commenter hamwe na subscribe batarayikora nimuyikore kugira mukomeze muronka ibiganiro bya Bujayi TV tuributse mujye no kuri YouTube channel ya Mutama Gerard kugira ngo mushigikire ibikorwa byiwe numva ko azi kuririmba kandi abisazemo mukamubona ko ahumwe ariko aca afise ingufu zo gukora tumushigikire rero yego ahubwo nicyo wenda bashimwe mwantumiye hanyuma rero wagiye kuri iyo channel yanjye ya YouTube hariyo Mutama Gerard cyangwa bakandika ko ndi kubwayo Gerard naho nyene bashaka babona amadutse no kuri Spotify no kuri Amazon hose birahari ndi kubwayo Gerard cyangwa Mutama Gerard nico kimwe murakoze cyane na